Campaign for Just and Fair Delimitation NRC update taunaba laingakta taliba demand hena kansiladuna state amasum central laingaki makhada leriba laingaki loisan khudima boycott lakthokre hari hairiba khongjang asi hayengdagi sathaba hauragani hari adubu health water supply electricity amasum education sector gi oinadi boycott asina konsiloi haina GFD convener Zetendra Ningombamna Ngaki mamangna wangkaida leiba wal United Youth Club ta paumi singa unabada laukthokibane hari loinana hayengdagi lamdam aski miyamna assembly constituency khudingi MLA singda NRC update taunabigi phirep khangananaba taksinbiyo madugi mathakta mafam kyara paksana wakanimi phamamadi numidangi matam maira khongsit sathabiyu hainasu upload tarakli hari ngasi maso hauji oiriba bangi saktam kharagi update mayamna tentakna thamjagi Khurai Lamlong Bazar dagina Jenims Hospital Porompat Rota ngarang Karnat pet sit khalaga ngarang dagi lambi thinglaga thambadu ngaki mamangda police mayam laklaga loina sidolaga puraga sakreba wop mama social media ra video footage ko loina viral oirakli mukna bagi thawdo amasu yauri Amudare. Aku sila kayo bukan sila. Sila kayo sila amo to sila ba. Maka ni sila mais para mama para amo ka. Lamang lam dabu satra. Hey, kero. Please anak tum na lagi. Hayra, doi por satra. Doi por satra. Ya? No NRC, no census haiba banner gi makada Not Indigenous Women Organization na organize tawduna ngasi Sakmai Bazar da pangthokiba protest amada NHAC gi rapid response team su saruk yaduna pangthokibagi saruk saktamamani kanba khaltamna toba adumak lakani aduna jepina lokthok chekpa khongjang kuni sitendage unong ko hong kai kai mutse Thank you, sir. Azudi huding mathangda koi JFD amagi mtapi bige ai nang sai ahobada haikibdu ning si speaker su yame aduna nungsiduna minute manga di rally waina huding nam dilong gate akoina ban tawriba mafam phawba yawnga Sistem amani kita ni kalau susu lalu je. Gom jalo gom na. Dari thama mo ko kon jalo. Imai thami yo khanjalo. Oi mo di mo je phali ne abi ne. Thami yo. Mama na phamo ne. Thami yo bai nai desi thami yo. Agiro oi tari ja magiro. Hantin diyo ba? Muy. Dui na ta jara. Hello. Koi sunai de hantin diyo ba? Lagi tu dah hantin diyo. Mama tak kerja kerja moi gari man chale. Na ki bro. Hello. Angam tadi mo na. Asiju ka ba? Cool.
Moiจะถูกไอ้บ้านไอ้เนี่ยไอ้มีนาทีบ้าคนเนี่ยต้องยืนถ่ายยืนถ่ายเขาเนี่ยบ้าคนตัวเขาเนี่ยคนไปเจอมาก่อนเลยที่กินที่คนมาเซ็นสับคนต้องนี่ตัวคนนั้นจะยืนจุดมาทิ้งที่พวกเราเลยละว้ายทิ้งอะไรกันเนี่ยLambi khang da sunate Hoi hạt để đi ra chúng đừng mua về để bọn mình cái ăn cái giá cái Thank you. Cái màn câu phong nha. Learn home tuition ki maikei digi nungai raba pausel puduna laksari class 1 dagina class 10 phawgi oiba CBSE amasum BOSIM gi oiba subject khudimaki home tuition gi khudung saba pizari aikoi gi services singdi experienced and qualified tutors guarantee result personal learning weekly test highly effective learning ni satra sing loina bada masum takpi tambi bada experience sahi kaya lairaba ozani satra sing gi su affordable fee oibaga loina akaknaba satra masing kharkhak laujagani haujuma contact tobiro book tobi hau akoi gi telephone number di 7629861851 ni ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na Manipur da leiba praja singda jiki oiriba Manipur da leiba present situation leiba burning issues census haudringeda NRC hana grade tawgadabani haidna soba
issue ama hujik chathari besigi matangda khoi manipur gi praja singda party gi stand aduga party na tawgadaba duty sing adu manipuri praja singda through press amusung media gi marupang singda khanganjabagi adugumba press briefing ni sigumba press briefing asida lengsung biriba ikai kumnajariba CWC gi member gaikangam aduga hanagi speaker si lokeshor aduga hanagi ikai kumnajariba BCC gi president sing hanagi minister sing Sri Ranjit Ratan aduga lengchin biriba party gi senior office bearer sing press amusung media gi board electronic print media gi marumpang sing pumnama Manipur da hojik lairiba burning issue si akoi opposition gi side gi lairiba ruling gi government state ta lairiba amusung center da lairiba masidai da akoina moida rajniti gi khudong saba launanaba karimata akoida madugi intention masi politicalize taunandaba political advantage launanaba dugumai wakan karimta akoi lejete matam gi issues lakpada inside the house outside the house lepaki phagadaba issues lakpada di koi matam punamakta ruling sarkar da cooperation aduga constructive oiba suggestion adum pidna adum laksabani hojik lairiba issue di mayamna su hena khangbire mikok thiba census haibase masi anauba manatieba india gi oina su manipur gi oina su tawbadabu hojik mayamna hena khangbire government of india na maruina masigi census mikok thiba yum masing thiba house listing tawsi government of india gi minister of home affairs ki makhada masi sathabani conduct tawbani matam chana haiba tare well in advance government of india na matam gi oina madugi notification thokre india gi state atai da su 2027 gi mikok thiba self enumeration bu hire su house listing gi hire su akoi government of india na home ministry dagi gazette notification thokna akoi manipur da su haunana ba haiba tare madugi train taunana ba trainer sing na train tawba hawrabani ngasi ngarangi wanate akoi manipur sidaida manipur ga atai yumlon kairon riba atai state sing even north east ta haisu yumlon riba nagaland adugo mizoram masigi issue si leirongani haibasi ai thajade akoi yumlon nabani na koi khangju khangi leite man made creation haisira kari haini laibak thiba thodok ni haisira akoi manipur sidadi praja sing ne hena khangabani ado koi da opposition ni haidana koi na panghai haigi haijebagi wanna chede laibak thiba thodok haiba tar 3rd May 2023 dagi hauraga manipur da thoaningdaba thodok ama thokhibase masi mayamna hena khangbirabani ba chahi ahum hela abase displaced family mayamama sing amasung tampakgi not less than 60,000 internally displaced person tongan ba relief camp singda hojik lainari sahi ahum hel absi mayamne hena khangbirabani adugi masta moi hojik relief camp da lairibase moi gi hana lairamba mafam singda yumdu almost ayambana demolish tawkiba mayam su yawkreba madu house listing tawbasi adu karmaina tawgadoribano masi government of india na su khangbam thokpuneba aduga lairiba state government sina hena more particular government of india na census hauro mikok thiba hauro yum masing thiba house listing tawba hauro na hairakpa gazette notification thorpagi day 1 dagi moin hena no akhoi sidadi mikok thiba yum masing thibase atai national level da tawba atai state tawbaga akhoi da chap manana apply tawbiganu maramdi akhoi gi
लेरिबा मणिपुर की कंटेक्स्ट तनी को हाइजरीबसे मणिपुर दा लेरिबा कंटेक्स्ट दा करमाइन तौदना रिलीफ कैंप ता 60,000 हेन लेरी मोई की मिकोक से करमाइन थीगनी तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट अमदगी डिस्ट्रिक्ट अमदा क्रिस क्रॉस तौदरा जे चुरचांपुर दगी थोरप याउरी अदे कांगपोकपी थोरप याउरी अदे डिस्ट्रिक्ट अमगसु कम्युनिटी से अमगसु हुजिक संगनबसु याद्री अदे सिदा करमाइन तौदरा मिसिंग थीगदोरिबा मिकोक थीगदोरिबा करमाइन तौदरा हाउस लिस्टिंग तौगदोरिबनो अखोइना हाइजरीबदी मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नसु हाना खंगबनेबा मणिपुर की कंटेक्स्ट से अदु लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिनसु हेना खंगबनेबा अदुना हुजिक लेरिबा मणिपुर की कंटेक्स्ट देदा मणिपुर दा हाउस लिस्टिंग तौबा यहिरोय प्रैक्टिकल वो हेरोय मिकोक थीबा यहिरोय हाइबसी वेल इन एडवांस ngasi ngarangi wan nattaba masidi tawbiganu khara yaithok pi kho defer tawbi kho district amaga changthok changsin community amaga changthok changsin yananaba adagi hanagi already demolish tawraba housing do madu akhoi amuhanna sananaba normalcy laknanaba moi gi respective khunduda yumda moi hanjana honari haibase masi akhoi na mo opposition na id takningai moi da advice tawningai leitabra na khale jikta manipur se khamba yar oidore civil society organization leiriba tongan ba organization na jik leiriba phibam sidaida house listing tauba mikok thibase asumba woiroi मसीदा बेसिस ओइरगा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफिक इम्बैलेंस अब मसीदा बेसिस ओइरगा मसीदा युमफम ओइरगा कोनगी डिलिमिटेशन लाकदोइबा मसी असेंबा मसीदा जस्टिस पुरप ngमोयना मयाम इरांग जे हौरकांदा हुजिकता मेंबर खरा चलगा तक्सलुनी हाइबसी करी हारिनो अखोय अंडरस्टैंड तौदेबा कोय मधु फत्ते हाइबदी नत्ते को ऑनरेबल मेंबर खरा चलगा मे बी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होइबा याय होम होइबा याय हौजिकता युमदा फंबा यादर कांदा क्वार्टर दा लैबा यादर कांदा चटकनी हाइबसी वेल एंड गुड अखोइसु अदुम सपोर्ट तौगनेबा अखोइसु अदुम मधु अफबा स्टेप अमनी हाइबा याय अदु करिगुंबा दरकार लेरकंदी अखोइसु मयामगी सेवा तौबा शासन तौबदा अखोइसु यारोक्तबदी नत्तेबा मतम की ओइना एनी इशू स्टेट की नेशनल की रीजनल की इशू लाप कंदादा करिगुंबा दरकार लेरगदी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग तौई अदुगा एट ऑल नेसेसरी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मयाम डेलीगेशन टीम चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की अखोई अपॉइंटमेंट लौएबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खंगदे होम मिनिस्टर खंगदे अपॉइंटमेंट लौरगा खोइना भौबदा मदुगी चथोक चसिन तौबा खोटपा मयाम सी अखोइना सिनजरगा हाइबदा मतम दुगी गवर्नमेंट अखोइना सिलगा पुरगा अखोइगी ग्रीवांसेस तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा अखोइ मतम की प्रॉब्लम दि सॉल्व तौना बदम तौरगा लाए ओय मोइना दी नोई पार्टी याउद्रसु ओ नत्रगा नोई एमएलए मंगा खक्तो दरकार होइदे हायरमबदी याएबा अखोई यामने याउनिंगबगी वादी नत्ते को नोई दरकार लेते अखोई आद सेंटर दा अखोई सरकार पाइरी मदा अखोई ngamnanaba yananaba convince taunanaba khoi honagani aduga manipur gi present crisis problem se solve taunanaba taugani hairagadi machi is all right akhoi karimta kaino taujaningai leite hujik chathagadoriba mikok thibasi already howreba self enumeration se already howreba civil society organization mayam singsina mikok thibase lana illegal immigrant si atai state tasu leiramba yai maybe Nagaland dasu Mizoram dasu akoi international border state ngaktani na leiramba yai adubu atai state sidana problem leitraga Tripura da or maybe Assam da leitraga akoi sidana hena concern ori singa sai aina Hamjagi Biduni,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯈꯨꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯖꯤꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯐꯨꯜ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ हाइजलुरगा ओपोजिशनदी पोलिटिकलाइज तौदना मोइदा इंस्टिगेट तौबा खोटबा अदु अदा हाइरकबा याय अदन पोछि यामना खरा सेंसिटिव ओइबा इशूसि ओइबनिना अखोइ यामना का हेन्ना तौजनिंगदे करिगुंबा दरकार लैरगदी अखोइगी ओपोजिशन की साइड तगी मरोइना कांग्रेस पार्टी की साइड तगी अखोइसु अखोइगी सर्विस अदुगा अखोइना मतेंग पांगबा याबा अखोइना पांगबदी करिमता ngамदबा याय अदुगा करिगुंबा दरकार लैरगदी अखोइसु always we are ready हाइदना to extend our help हाइबसी आई सुमाइना आई वाफम खरसी थमजनिंगने Delida pagin jangaga unagani haibasi khoina taksilugani haiboto oithokba yabagi fibam laibro adudi akoina khumbada kitang delicate oigadaba haib tare oithoi hairubasu maramdi government of India na defer tauge haibadi araiba potni na ko home ministry dagi Manipur की हुजिक लाइबा प्रेजेंट सिचुएशन सर्कमस्टेंस लेदा मणिपुर की वोइना सेंसस से हाने की ऑल इंडिया की नेशनल की वोइना थोखरिबा नोटिफिकेशन दो अदुदगी मणिपुर की वोइना दी मतम खरा अखोई डिफर तौरे हाइबदा था मेबी था मरी मंगा वोइबा या अमो वोइबा या मदु तौरे हाइबदा कसु यामना आइना यादबा पोट नतबनिना मणिपुर की तोंगानबा situation aduga circumstances amada laibani moina government of India na tawige hairagadi aidi even moi majority oibani na parliament da constitution amendment karigumba darkar la agasu aidi aruba pot na tiena sumaina thamjani Tengnopal district IRB headquarters sanaba thorang libasida kokis institution athingba thamlakli state government Tengnopal district ki Saibom Kul Taramatusup Indian Reserve Battalion IRB headquarters Sanaba Thorang Libasida Kokisip Association KCA Tengnopal District Athing Thamkibaga Loinana Government headquarters Sanaba tender Toribasi local stakeholders Singa Mangzuna Tanaramba Lati Association asina reason asida santi amasum tangdun laitaba mapung phan hanjilak tri fawba district asida IRB headquarters saba yaro habig athing basing thamduna lakibane hari Manipur lenga asina district asigi miyang ihul khangbidana namduna IRB headquarters sanaba propose tawbaga loinana tender notice thokliba asi district asigi miyang bu ikai khumnadaba utpani haina KCA gi sirol sina phongtokli loinana government contractor singda project asi saba honabagi tender pikhabasu Tengnopal gi civil society organization singna saba hoga loi hairaduna karigumba contractor singna project asi sanaba honabada maduru tholak apapatagi daite masa na pujagadabani loinana Tengnopal gi saimol taramadu suba IRB gi headquarter thamba yaroi e nai tanarakan have kokisip institution gi wapam ma phungdorakrei